Ушундай кол чабуулар менен тосуп алганга мен адам абдан кубанычтамын. Рахмат. Майрамдын эртеси иш жок. Бирин-бири кубаламай, бирин-бирин баш жазмай. Ассаламу алейкум, кандай тынар? Салам. Танымай калыптыр го. Кандайсың тынар? Sen kimsin? Sen kayaktan gelgen badıransın. Ya, o. Meni tanımay atasın sen? Men seni tanıgıday, sen mağa kimsin? Je olboso, sen meni tanıgıday, men sağa kimmin? Ya, o. Тынар, мени танымай атасың сен? Tanıgan jokmun. Экөөбүз 5 жыл бирге туруп, бирге жүрүп окубадык беле университетте. Kaysı üniversitette? Ой, Бишкекте эле университетте окубадык беле экөөбүз. Seni menen menbi? Ооба. Meni menen sen ha? Ой, ооба экөөбүз окубадык беле. Ekөөbüzbü? Ооба. Tak. Да, Sen canagı Jantörösün ha? Фамилиям Жантөрө. Jantörö, taptım. Jantörö. Тынар, фамилиям Жантөрөев, атым Рысбек болчу да. Болчу да, дейм да, Рысбек атым мындай. Irısbek Jantöröев da. Irısbek Jantöröев. Естедим, Tanıdım. Dağı ele janagı loh boyunca жүрөсүnbü? Ооба. Жок ата. Mine degen giyiniş bul, mine degen giyiniş, bir şaharga gelgende bir gebete geç bir doңдоп келбейсиңер be, adam duyat kılbay. Mine degen giyiniş bul. Mine mergen turgan көйнөгү be. Je ay çüregi man Aliyevadan padarka kaldın bu. Erkek degen erkekte ele giyiniş gerek. Mına meni karaçı, karaçı meni, karaçı. Карадым. Gördün mü? Көрдүм. Ekinci görбөйсүн. Bir tatına boluş gerek adam degen, Kultura degeni biliş gerek. Kultura, etika, estetika, matematika, kimyani biliş gerek. Koldan gelse kol emgekte okugun. Тынар, сен өзү окуп жүргөндө эле артист элең да, туурабы? Mine? Окуп жүргөндө эле группалаштарды, курсташтарды, кыздарды күлгүзүп калат элем го. Kim artist? Сен өлөт, мен. Sen artist, men artist bile. Artist bolçun deptiler. Кайерде иштеп атасың өзү дос? İşim menen işin bol bolsun. Kudayga şükür, iştep atam. Şahardagı avtobazada начальникмин, mine deysin, Ой, автобазада начальник болсоң жакшы экен да, бири-бирибизге жардам берип дегенде досум да. Kayaktagı jardam, Görüngönün gele beresiңер jardam surap. Men degen işteşim gerek, bala çaka bagışım gerek men degen. Özüң iştep tapkın, jardam berбейм, уктуң го, бадырам. Жо, Тынар, сен туура эмес түшүнүп алдың. Мен сенден жардам сураганы келген жокмун. Жөн эле саламдашып коюп эле өтүп кетейин эле деп келдим досум. Salamdan kurgaldı da uktun be. Kudaga şükür, gününe 50-60 adam menen uçuraşam. Geyde 70 bolup gidet. Jok, özüң mene kılıp jürösüň, mene gebeteni karaç bunu, gebeteni. Je bir okunu bütüp mağışap, narmayını bolup bir jerde iştey albagandan keyin, ayılыңda ele jürбейсиң be. Getmeniň minik eşeğin aldığına salıp al, ayda var böyle. Görüngönden suutalaşıp. Mine var emi sana şaharda adamı uyat kılıp. Görgönдөр aytıp atat, Tınardın dosum mine bele olup giyinip alganda be. Men uyat kılıp. Mineye geldin şarkımda, düşündürçü mağa, vaktim yok men, getem. Бул шаарда бир 4-үнчү автобаза бар турбайбы? Tak. Ошол жерге начальник кылып которушкан. Анан бүгүн приказ чыкты эле ошол жака эле кетип аткам, сени көрүп жөн эле саламдашып коюп эле өтөйүн деп келдим досум. Ne deysiz? Шаарда бир 4-үнчү автобаза бар экен го. Ошол жерде начальникмин. Siz be! Ого. Kandaysınız be aka? Kandaysınız? Senemdir oynap gülüşüp bala çakalar koylarımız den soluğunuz menen kutluktayım. Men sizni süyöm. Men sizni jana arkanızdan karap tanıdım da. Bola beret. Rüsbek bay eken be, al emesmi dep. Deyim da, demedim mi? Kandaysınız be aka? Senemdir oynaşıp men oşol jana tamaşalap koydum. Men siz начальник bolup kelgen avtobazada диспетчер bolup işteyim. Не дейт му? Сен менин колумда иштеп атасың. Кайра жакшы болуп турду анда.
Mına 5 yıl birge turup, birge жүрüp okuduk ele turabı. Bir kvartirada açık kalıp, tok kalıp yaşagamız degen. Жаман ачыкка калганбыз, Арысбек ака. Нанурдап колго түшүп калгансызга. Mına hem birge işleşip kalıpız, jakşı bolup turda dostum. Жакшы болду, а? Жакшы. Жардам бересиз, ака? Берем Жардам бересиз. Ой, берем жардам бери келет bayım dostum. Жардам бериңчи, ака. Берем жардам. Жаман кыйналдым да. Bala, tınar. Tınar. Tınar, sağım ne oldu? Жардам бересиз, ака? Berem de atmayın. Жардам бересизби? Oy, berem. Мага да мурунда көйнөк тиктирип бериңчи. Жардам бересиz, ака? Oy, berem Ака, jardam. ака. Рысбек ака. Toktoçuyum dostum. Jönele dost dep koyçum, aka dep berdi bak. Дос ака. Мен ошол как раз автобазага жаңы начальник келиптир дегенден мына жерге кол койдуруп келейин деп өлүп жанталашып сизге кетип аткамдан анан сиз алдыма чыгып калып жаман лох болдум ака. Окуп жүргөндө жаман артист элем билесизби? Маймыл болуп кетет элем го. Мейлем досторго коюп беребиз. Кандай анан үйдөгүлөр отурабы? Отурат, кээде туруп алышат. Кечинде барсам катар жатып алышыптыр. Баягы адатымда гана калбапты. Жакшы болду ака, жардам бересиз ака. Жардам бересиз, а? берем. Рахмат ака, рахмат. Эчне. Миңге чейин элай, миңге чыгың. Рысбек ака миңге чыксын деп жазып коем эмнерге? Дагы кийин чыкпай калып, ошакта да диспетчер болуп жүрбөйм самсалап. Рысбегим миңге чыксын. Рахмат ака, рахмат. Миңге чейин элайм. Миңге чыгың ака. Сагым не болду? Качан көрдүң адамдарды миңге чыкканын көрдүң биз. Болбойбу? Болбойт, болгондо эмес да андай, апай. 108ге чыгасызбы? Эмне беле болуп атасың сен? 96. Эмне болду сага, апай? Мен берип атам го, чыгы бербейсизби? Бала сага эмне болду деп атам, апай? 73. Айнып калсың сен, окуп жүргөндө мындай эмес элең го сен. Вообще айнып калсың. Эми сени 5 жылдан бери көрбөй, эми досум экен деп саламдашып коеюн десе анан миңге чыгың, экиңге чыгың, эмне беле болуп калгансың? Чыга бериң ака, суранам. 56. Мага демек азыр өлүп калбайсың ошол жерде.